Ebi byagambwa King Martin Cyanyawanga urumeya wa Shere Town Council byaba natongoza ihuriro yo kubara abantu muri Kiruhura. Ukundi yanga ryana nekintu kikuru muno kandi offices ni kirakirana na office kubakurira rukosi RDC na information babana kabatungire sente muri cyo kitabasi semero kandi manyingi development yari mukono yani sasa sene manyisaje mbara abantu n'ibintu byabo government tunyo byabo planning mbweni wareba sero yawe yemwe tuwajicumba kizawabara kugikora kibakoreza gukora nare cyo yezo kwirena bakushomesa mbuze gukora kumanyingo ryo no cunjika government hasi Ikingi ayanangiriza abaturage ukweha mu muze gwo gumana batekatekero mu sente umuruburu mu mugona guba rukuza gukora konka bagireho bice bakora ihanga ryabo mukunde ihanga ryanyu muze kubara abantu government nenda kubara abantu n'emiringo yabo abakaze n'abangayi abashija n'abangayi nangwa n'abana nabo n'abangayi ebi byona government ko kweza kushobora etupurangira okwera tukora development Arinanye Joseph mukushoborera kwe yashoborera kuba rukuza kubanza kubara abantu barabe bari muri za roji mashomero hamwe n'amarwaro kukibizo mukasheshe ncyakare tukuzo mu mahoteli tuyaye ko presturizayo twaje byaho tubiteko mu system zo mu mashomerago abantu turashangeyo tukatira mu party ya household tukwe yabashomesa n'abandi hamwe n'abana babarire abakurayishesha mushenyi then tugarika tuzo mu marwaro no mu clinics ninga haba amarwaro agakwa meeting no bekwe drug shop kokera kwa meeting abantu barireyo zakwata barwire konka tano mugwire tushanga kai mu household Beitu no bukirabe kirikityo wabantu abatari bamwe na bamwe abarukuza gukora umurimo gwo kubara abantu bahetumbetere kitongore ekiri kujunanzwa kubara abantu mu ihanga ecya Uganda Bureau of Statistics abo kushara sente zabo eziri kumanywa nkarawensi ukuriga mtware ebiri buri zoba ukwitya amtwaro gumwe ubuza ngo wa census abasa konterori bere nani injirandi ona yona kabjende vereme ona habura na t-shirt tine tano somo wa boda boda umutaraza kure barajatushi uko abinji bona twakujarata ebintu mu office konke mukora tubiri office ntugenda kaba kugendera umunda yende abakukimana mukimanya mutsobore mujye mutwaza kubaha sentence tureke kufura RDC na gambeke supervisor ubena training na gambeke Begambo bye Joseph yahiga abantu aba ukugumisereza abo kubempinda hinduka zona ziri mu ihanga ryona enumeration facilitation for enumerators facilitation guides abasite bineza abaruro tino mutwaro per day for 10 days to be paid through enumerator cyo kumasa ngo enumerator orabe noba niyo kumanya umuntu orabe no genda nawe consistent kubara kwesenteze uzumuhereza kijya niyo budget bagisayiningire biro munana byo kwa gatanu tunywazi bakuraga kwenda question sanago abantu abarukuza kwetaba mu kubara abantu muri rembo rwa footpoto nabo barebekaho betombetere kitongore nicyo kimwe abo kushara sente zabo Beremo yo kubara abantu neza kutandika mu kiro cyerizoba kandi neza kumara 210 bakuraga gasha kwa Job Kato wa Sky TV agenshonga